Khorang sarau Kaichichar Sanmungo tei Jampuijala BDO ni Thani Deputation Rwkha TIPRA YTF tei TWF aboni slai sakang Jampuijala girls rung nokla ni simi chengai Jampuijala block tangno buskang jora khlaijaka himbotok manjaka TIPRA bodol ni haste tangphang biswajit koloi haste tangphang khatung deborma YTF ni haste tangphang yaktu suraj deborma tei TWF ni haste achuk phangjak sindu kornia jomati akosong Amcheni joto lukorokni hamkhraini bebagai Kaichichar Sanmungo bwskango tonoi krak salo Jampuijala BDO borong department Thani Deputation Rwkha TIPRA YTF tei TWF Deputation rwkha skang Jampuijala girls rung nokhlani simi rally chingi Jampuijala block tangnok bwskang jora khlaijaka kaisa kotor himbotok manjaka TIPRA bodolni haste tangphang biswajit koloi haste tangphang khatung deborma YTF ni haste tangphang yakchu suraj deborma TWF ni haste achuk phangjik sindu kornia jomatia tei biroja debormano khobai bodolni kubun ojamarok Kaichichar Sanmungo tei koksana thangai TIPRA bodolni haste tangphang biswajit koloi shakha Jampuijala block ni BSC chairman chaya lamati khe beneficiary shawai naharmani pati mungno tei BDO Thani tisajaka koksil samung hanai ini chinoro Takarjula Takarjula block tei Gulagati block kaini milibu chini Jampuijala RD block ni andaro joto bishetona sungkino deputation ni bagdongkha ebong jingabo mas rally khai phaikya phaiya gulo nukna jotono jing egloge hapka chini SDM sanaro sorry BDO sanaro habai chini positive jing discussion khaileka chini 18 points demand tei positively bobo kaham response rika angkai agami dino chinoro koyekta issue heng khana heng des khorcha singma khana kang chini dakhatongno jeta chini main agenda to greater TIPRA line obro tongono amon yagolbo chini taksi issue tongo je issue obo local issues jeta tabo BC ro chini takbang problem jeta two political party oro tabo power tongoni bagai o issues belai burning issues tongoni bagai chimtini o BDO sana phanan bad domangkha tan bagi himale chungnugo chini tabo sang thangkai chini rajya sarkar tongo BJP IPF government te disi habang tongo chini TIPRA motha angkai omon ya golo oro class man karon khobono chini ADC government tongo chini BC jeta village committee angkai tabo emon problem choli tongo chini Jampuijala block ko chini sana thanga ka sai ma so chini BSC chairman illegally chini kabang ma jagawa beneficiary select khaitano je kono jagawa bini approval liwe bo sign khaye bangwa beneficiary chini BC Rahman ya golo ग्राम सभा खाइया रहमान या गलबो तिनी ब्रो डिनाइ खाइए पर्सनली अमनो खाइ पर्सनलिटी खाइए बरक म बेनिफिट सिलेक्ट खाइ दं ओंगाय गोबां म बरक जागाव तामं सपोर्टर दङ तिनी गभर्नमेन्ट तिनी तसाव दङ बर BJP गभर्नमेन्ट खरबा दङ सपोर्टर ते जतो कम्युनिटी पब्लिक ओंगा पब्लिक नि रिया सुदु सपोर्टर सिम बागलाय नालाय दङ अब चिनी Jampuijala चिनी आर डेभलपमेन्ट सब जेता बुक बर्निंग इश्यूज अब बर्निंग प्रॉब्लम हिंचन वान्स अब अमनो तिनी जों भिडियो साबाय गाहाम कक सालायका एलिब्रेट खाइलेका किन्तु সেই পজিটিভলি বট পজিটিভ সালাইকা কিন্তু মেন ও জায়গাও তাবো ছান থাকাঙ্কাই যেটা BSC চেয়ারম্যান যে প্রবলেম খাই দংমনি অবনো जों আগামী দিনো যদি ব্রক চিন ডিমান্ড जों সাবমিট খাইকে অমনো গসিয়া কিন্তু जों তাইবো আগামী দিনো গেরাও থেকে जों শুরু খাই তাইবো বৃহৎ আন্দোলন जों খান বাদ দমং ओंखाय जों अबनो चिनि सारान मुसुंगो तिनि जारा प्रशासन तंनाय रक जेमन स्टेट गवर्नमेंट तंनाय रक इको छाना थाके जस्ट और क्लियर काहम दो तबे एडिसि विलेज नि रमनादि स्टेट गवर्नमेंट नि रां फाइया बजागा थां सामंनायाबो निनि विलेज कमिटि थां सामंनाय देन इको छाना थाके जस्ट और क्लियर काहम दो तबे एडिसि विलेज नि रमनादि स्टेट गवर्नमेंट नि रां फाइया बजागा थां सामंनायाबो निनि विलेज कमिटि थां सामंनाय देन विलेज कमिटि नि जारा तिनि पंचायत सेक्रेटारि दङो विलेज मनिटरिं कमिटि दङो ब्रनि थ्रुति सिमो फाइनि निको ग्राम सभा खाइफा नंतो जेस बानो ओंखाय चिनि एडिसि गवर्नमेंट अलरेडी डिक्लेयर जाक जेता चिनि तब चेयरमैन नॉमिनेट खायो दङो वाइस चेयरमैन नॉमिनेट खायो दङो ओंखाय ब्रनि थ्रुति मा फाइनि अब साना थाका ओंखाय ओंखाय अब कताल खाइ कुनो नगो आसुगै बेनिफिशियरी सिलेक्ट खाइ अब कताल खाइ तामनाय बनो अरा आसुगै खाइ बेनिफिशियरी चूज खाइ ओंखाय अमतो पब्लिक डिप्राइभिंग दंब्लासा ओंखाय अबरनो चिनि चिन TIPRA म थानिंगै चिनि तनि TWF दङ YTF दङ जों तिनि अबरनो जों तिनि चिनि गाहाम जों एमने एलिब्रेट बुखाइलेका चिन मा खाइका आंनि माय भुला चिनि थेनांगो सामं स्मुथ रानिं खाइनि बगै जों अब तिनि साना बादंखा ताकासा कोगा जागाव मेन पॉलिटिकल इश्यूज अमन दाकि चिनि
village council village committee daki election na ningthu chini kido burning demand of kindu state government thani omo daki solution khane ningthu hayake o problem ate o bari tongnai ngai tebo chini o smooth development samuro sing atki tongmani klai tongta taibo tongchino demand sing salaika chini ta bus services ro belai dorkar chini jongpio takarjola through nini connectivity belai kisa hamyangi tongo dai om helopti kama agenda tongo college jintabo educational thanga ke degree college professional college ro sing tini nangai tongo chini o subdivision no kintu a jaga sing mayangi tongo that is important chini ro subdivision ma balokha kintu judicial court obo tini belai important chini takarjola jongpojola ni borok rok chini subdivision borok rok mane specially chini subdivision borok rok o judicial court jeng tini belai ke nangai tongo tan bagi himale jeng tini or kono case lakha jeng boro mathang bisal boro mathang so that chini bagi abo belai hampering klai tongo engkai take tongo chini hospital belai warning issues omo belai warning issues ni manusung tar santaka subdivision hospital jeng tini jati deprive bungi tongo engkai chini ro emon ya je jaga kri amti buya engkai subdivision hospital to jeng infrastructure nen nango take so jaga tamo song chini health ni bagi belai chaya tamo hospital tongo chini ota tinta chini subdivision andaro CHC tongo PHC tongo kintu technician tabo proper technician kuno kuno laboratory kaham kitu tabo sung mayangi tongo romina di khorosa patient tini jodi bono tamne test khane dika kintu borok tam ma khai outla khangi test ma khai simple 500 jaga bo 5000 tini expenditure ngi tongo so that chung demand khayo or technician laboratory do immediately chino jaga phai je existing je hospital tomon jaga bo setup khane bagi ngthu Deputation ya farmani pandawa amchini lukorokni manjakmani belai mokoloklai thothok takarjola ni simi asukni kokthum Chini Khorang Solika!